siyabonga Yesu kube kwakuya nesitha singahlalanga kuye ngabasikhulumi kwabaseRoma chapter 12 verse 1 isikhuleke siyemakhaya kwabaseRoma chapter 12 verse 1 isikhuleke siyemakhaya ngokuphuthuma uPeter uqala chapter 5 verse 2 sibuya khona ngabaseRoma Titus chapter 2 11 no 12 Titus chapter 2 11 no 12 asiye ngale movie bakwana First Second Timothy so Titus chapter 2 11 and 12 Empeleni umusa waNkulunkulu wokusinzisa ubonakaliswe kubo bonke abantu. Lo musa usifundisa ukuthi sikudzele kungakholwa nekuthi sitilumule etinkanukweni telive bese siphila ngekuzinza nangekulunga nangekumesaba uNkulunkulu kulomhlaba. Usifundisane umusa kaNkulunkulu sitilumule yini kuyilomula yini kuyilomula ngeSiswazi ukuyekela uyasifundisa ukuba sidele ukungakholwa nezinkanuko zezwe ukuyekela ukudela kwenza njani na ukuyekela uyasifundisa ukuba sidele ukungakholwa nezinkanuko zani na zezwe sihambe ngani ngokuqonda sihambe ngani na ngokulunga sihambe ngani na ngokumesaba ubani uNkulunkulu kulesikhathi sakuthalini na samanje sithuma sifundisa sithi sina asiko abantwana bomthetho kodwa singabantwana bani na bomusa sisho njalo ngithi sithi thina siko abantwana bani bomthetho Old Testament kodwa thina singabantwana bani bomusa. Okay, now umusa uyasifundisa ukuthi asize njani asidele ngezinye izinto. Phela nomusa awusiyo ukuthi senze nje kuzobathi his grace is sufficient. Umusa wakho njani na wane awukanele ukuthi uqhubeke wena uphile kuphi esonweni. Hayi thina siko abantu bani bomthetho bilithi iBhayibheli ungebi ungenzi lokhu hayi thina siko abantwana bani na bomthetho thina singabantwana bani bomusa lithi iBhayibheli manje ngomusa lo musa uyasifundisa kusesenjani na asidele lo musa ufika ithuba lokuqhubeka sidlale phezulu kwawo makusifundisa usesenjani na asidele izinto zomhlaba awusiyo ukuthi bese siyadlala ukuthi hayi ngisemseni cha siyayidela lezi zinto sibe sikuphi na sisemseni. First Peter chapter 2 verse 5 sihleli lapha njalo
kumaRoma chapter 12 verse 1. Peter uqala, uPetro uqala chapter 2 verse 5. Nami-ke wotani kuyo, nibe ngematshe laphilile, nakhiwe nibe yindlu yamoya. Khona-ke niyawuba abapristi labangcwele, bekunikela imihlatshelo yamoya lemukelekako kuNkulunkulu ngaJesu Kristu. Nani njengamatshe aphilayo, kuba namatshe afile, njengamatshe njani na aphilayo, njengamatshe aphilayo nakhiwe nibe yindlu enjani na yokomoya, ubupristi obunjani obungcwele, ukuze ninikele ngani na ngemihlatshelo yokomoya enjani eyamukelekayo kubani uNkulunkulu ngayo uJesu bani uKristu. Nathi njengamatshe njani na aphilayo, sikhuluma ngendlu yani yokomoya, ukuze iminikelo yethu njani na yamukeleke. Kusho ukuthi neminikelo enjani engamukelekanga phambi kwaNkulunkulu. Athi ningikhonza ngendebe zomlomo, kepha inhliziyo kuphi na ikude nayo. Ukhonza siyakhonza, noma singabe lesiyasiqopha uyabonakala lapha kule video, uyakhonza uyabonakala ngiyashumayela, kepha inhliziyo ayikho la. Ukhonza ngiyakhonza kodwa inhliziyo njani? Uyahlolisisa uNkulunkulu, uyahlolisisa ubani lamanye abhalwe lapha asabethi ifundela wona. U-Isaya bewuyizwe lesiprofeto leya, Isaya bewuyizwe lesiprofeto elikhuluma ku-Isaya, bewuyizwe lani lesiprofeto lapha encwadini kaMethi. Yila khona uJesu akhuluma ngathi wayeqinisile u-Isaya ngezwi lesiprofeto, ebona lempilo elokhu iphila. ngobubele bukaNkulunkulu ukuba ninikele imizimba yenu ibe ngumnikelo ophilileyo. 2 ongcwele, 3 othandekayo kuNkulunkulu. Lemizimba ukuze ibe iminikelo ephilayo. 2 iminikelo engcwele, 3 iminikelo ethandekayo
ophilayo kuNkulunkulu. Ngakho-ke ngiyanincenga abazalwane ngobubele bukaNkulunkulu ukuba ninikele ngemizimba yenu ibe ngumnikelo ophilayo, ibe ngumnikelo othandekayo, ibe ngumnikelo ophilayo. Cela sithathe i-Good News Translation. So then, my friends, because of God's grace, mercy to us, I appeal to you, offer yourself as a living sacrifice to God, dedicated to His service and pleasing to Him. This is the true worship that you should offer. Lokhu kudumiso njani okuliqiniso okufuna namjani na sikwenze. Ngiyancenga bazalwane ngenxa yomusa labani na kaNkulunkulu sifundele ngeSwazi. Ngakho-ke bazalwane, njengoba uNkulunkulu ube nesihawu lesikhulu kangaka kithi, ngiyanicela ngithi nikelani imitimba yenu ibe ngumnikelo lophilayo nalongcwele nalowemukeleka kuNkulunkulu. Leyo-ke nguyona nkonzo yenu sibili. Siyabonga. Kunomhlabeleli othi ngimbona lapho uJesu esehlanza ini na bawazi thina sabuya nale mbangeni ezayo phathwa izipathi. Okay, inhliziyo yami sengibona lapha kimi, kanti inhliziyo yami ibona lapha kimi, kanti inhliziyo sabona lakithi ahlande inhliziyo. Ngakho-ke bazalwane, ngiyancenga ngenxa yani na yomusa kaNkulunkulu. Ngizoncenga nje namhlanje ngenxa yani na yomusa kaNkulunkulu. Ngizoncenga asinikele ngemizimba yethu ibe nikele njani na ethandekayo neyamukelekayo kubani na kuNkulunkulu. Ngiyancenga bazalwane, ngiyancenga kunalesenzo esenziwa omama kakhulu o abosisi. Uma ungaboni ke mphathi futhi awuhambi nomali manzi nayothenga. Uma le ndaba ungayazi futhi awuhambi nayo, angudluleli futhi ngalokho. Mali le ungayazi futhi awuhambi nayo. Angiyazi impilo yakho kodwa esikhathini sami mhlawumbe ingane zami ziyibona kithi endlini. Mali le ungayazi, ubaba le angayazi kushuthi akahambi nomlingani wakhe. Okanye akasondeli kwesikhathi laba sokubethela kunomama, ngoba phela ekhaya lithi uyathenga ungakaganywa ngithi qiniso. Kuna lesenzo senziwa omama angazi
uma bethenga lapha la kuthenga khona inyama ukubona libamba le plastic lale nyama azalishashaye alishashaye kanti sibonwa yini ngento esethi kusuke kuyini inhloso kusuke inhloso cha asijajani kusuke kuyini inhloso noma khetha amaphilisi ukukhetha ini na akathathi noma yini ufuna ukuthatha lokho kuzonelisa ini iziyo yakho athi noma hamba nakhekhaya kuyinte yakukelayo kuphilayo kuye akathathi noma yini siyikhetha izinto esikhetha kuNkulunkulu siyikhetha yini izinto ezenza umnikelo kuNkulunkulu siyayinika nesikhathi yokushashaya sibhekisise sithi masititha sibusise ngaphandle sikwazi umnikelo siyayibheka nezinto esizenza umnikelo kuNkulunkulu ungakwazi ukuthi awunanto ndometele sokhuluma sobabili siyayibuka nezinto esizenza umnikelo before sihambe nazo before siyithathe before siyoyibhadala before sisanazekela kuNkulunkulu before sivulela before sidumisa siyayibuka iminikelo yethu siyayibusisa iminikelo yethu uthupholike ngenxa yomusa kaNkulunkulu nikelani zibaleni ibe umnikelo owamukelekayo kuNkulunkulu hayi lobani owamukelekayo nomphephethe umnikelo wokuqala ubalulekile uma ngathiwa nje wathi nani umnikelo umnikelo wokuqala yilo umnikelo wokuqala imizimba yethu okufuneka ube umnikelo othandekayo kuNkulunkulu umnikelo wokuqala uthupholike ngenxa namhlanje sazongqinana namhlanje sazongqinana awuthathe lesithathu uzonikela enunikela manje sinikela ngaNkulunkulu lo musa lo indlela obaleke ngakhona lo musa sikhuluma ngawo noma lo upholo wayikhuluma ngawo wawubhekana kwesifazane eseqhingile umthetho kaMoses umile uthi owenze lokhu wenziwa njani na wafika lo musa wabhala phansi wafika lo musa wenza umusa wafika lo musa washunqanisa izinto wafika lo musa wakhethelelwa wafika lo musa wasindiswa sizongena ngenxa yalo musa lo sizongena ngenxa yalo musa kaNkulunkulu ngoba siyawazi umsebenzi wawo siyawazi usenzeleni siyawazi wenzani siyawazi sazowenzani sizongena ngenxa yalo musa singenxa yomusa kaNkulunkulu wafika lo musa indocument yeTS ihleli endaweni right ihleli afuna ithole khona usizo ihleli afuna ipromote khona ihleli afuna idiliwe khona ihleli afuna indawo khona wafika lo musa wafika kujwayelekile ukuthi ngelosi yena inyakazi isufika indawo noma inyakazi sephulu bese abantu besimo wafika lo musa kwanamhlanje wabhala phansi kowesifazane lo musa wabhala phansi naphe nokela usabhala phansi uma ufika uthi ufuna kwenzeleni ufikile lo musa uthi njini lo musa awubhali phansi uyabuza
idamu ngiyayibona ngiyenyakaza ithini because uma ngiyakaza ithini is an evidence ukuthi ingelosi yehlile benginganyazwa nokuba idamu elinyakaziswa ingelosi iphela so umungobe labona idamu ngiyakaza kuye ngaphakathi ukuthi ingelosi sifile but angekho ukuphushela edamini wafika lo Musa wasifuna ukwenzeleni washintsha indaba lomusa uthi ufuna ukwenzeleni yebo basakulaka bathi mina ufuna ukwenzeleni wafika lo Musa sizoncenga siyawazi lo Musa sinofakazi balo Musa sizoncenga lo Musa siyawazi wenza lo Musa wenza wafika lo Musa indaba lithi Bible beseshona kuna 5,000 esiqulu okudala sidalele izwi likadala okudala sidalele uJesu malisikadala wabuka lo Musa wayishintsha le ndaba uthi lo Musa abafundi bakhe angeke kwalunga bahambe bayemakhaya bangadanga belabile beyindaba yiyo angeke kwalunga bahambe sikhuluma ngalo Musa uthi akufanele luhambo ngahlala afune oluphindele ekhawula mina afune oluphindele ekhawini into yini basabafunda hayi bakosha bese umnyama bayofuna ukubula amakhashela uthi yini khona uthi Jesu yini khona yini iphethe unjalo uMusa nameni nakhona awubheka ongekho ubuka khona lokho khona kube usizo kulento obhekene nayo wathakhala uMoses kubi abhekene nesizwe simlahle noma simlezela abhekene nolwandle phambi wathi lo Musa uphethele esandleni ngoba lo Musa usufikile uba nesombululo senkinga sizomcela ngenxa yoMusa sizomcela webacela uphona nathi namhlanje sona umuntu ngenxa yoMusa sizomcela siyawazi amandla loMusa kepha ndikelana njengoba siphikisela umshini lapha ukhipha enye into uthengathandeka ngemvuphile kwesikhathi eside angeke uhlale isikhathi eside lapha phakathi kanjalo nomoya ongcwele nenzeka kahlala ngoba le mizimba yethu ayisinikele ethandekayo nenzeka kahlala ba nedodo ayisinikele ethandekayo our body is a temple of the living God. Ushuthi masende uthe bana naleya elapha angeke umuntu ophila yaphile lapha ngana imphefumulo hayi ngoba ufuna ungaphili usendaweni engaphili lenze umoya ongcwele akasakhuluma namhlanje lithi kanti le mzimba imenza suffocate imenza afe kancane abathe uyamemeza umcindezelo abathe uyamemeza umcindezelo abathe uyamemeza umcindezelo imizimba yethu idodo elaphelana uNkulunkulu ayibeknikelo elihle uNkulunkulu hlala likini nami ngizohlala kini uthi yena kimi ngasemnyango ngiyaqoqoza ozwa izwi lami avule uthi mina ngiyangena ngihlale naye ngide ngitafuna kanye naye nikelani nezinto eziphathayo nikelani ngezinto eziphilayo kuNkulunkulu ngenxa yomusa wakhe akalahlani akadubani akakwatelani nabeswazi kodwa uNkulunkulu
kwesikhathi sakhe nomhlabelo ethi ngenani indawo isekhona ngenani indawo isekhona 10 yeyintombi maybe 25 bezazi ukuthi kunomyeni 10 bezazi awubengazi bezazi zonke ukuthi kunombezazi noma ihleloko balangayixoxa zithi uyesu umyeni manje zonke isikhathi asazi ukuthi uzakuphi mhlawumbe bezithi kukhethwe thina ukuthi sihlangabeze umyeni kanti izihlangabeze umyeni ayifani izitsha ayinamafutha zikhona izitsha kepha ayinamafutha uyisitsha ongasinamafutha asilungele ukuhlangabeza umyeni sikhona mara sinamafutha asilungele ukwelithama umyeni uyosala nomzimba wakho uzobona ifika ufaka yonke izinto zasemhlabeni kanye unawo amafutha wamukela umyeni yebo phansi netrinity yethu nesithiwayo ayisirongo siyosala nayo kanti imizimba yethu ayisinikelo ephilayo uNkulunkulu uthi noma ufuna ukuyofaka izinto zakhe ukuze kuphile isizwe sakhe akakhona ukuyifaka uthi noma ufuna ukuyodiphozisa incebo ukuze kuphile umndeni wakagobeni akakhona ukuyidiphozisa incebo nikelana nemizimba yenu ethile our God is so jealous nginonke manje nikelana nemindeni nemizimba yenu uNkulunkulu akekho umuntu ofuna ukusephezulu unless shada awushada kusiyo lapha lobolo nawe sawashona kagobeni sathi sifuna 100,000 cha okwethu lo sodwa nje ukuhlangana phambi kwaNkulunkulu umshadile awunangcindezi yokunikela imizimba yenu ngoba khona ethi akayithengi ingulube esesakeni akunangulube la esesakeni keep yourself mphathi khuluma ngathi kuneyigaba zempilo esayihamba esingafisa ingane zethu ziyihambe eqiniso kuneyigaba zempilo esidlule asifisi ingane zethu ufike usishosha spiritually but physically uyahamba but moya usishosha wheelchair asifiseni ingane zethu kodwa ngeke bezwe njengamanje elisingabazonda ukuzabezwa asiqhubeke sihlanyeliso silisele sikhiphe ukhula asiqhubeke sengehlukene nezwe lobona ukuthi abantwana bethu baphile ngesigaba ayikho esoyenza ayikho izinto zazenzeka emfuleni namhlanje zenzeka ama-cellphone ivangeli izinto ezazenzeka uma kuyothezwa inkuni namhlanje zenzeka ama-cellphone bebazi abazali ukuthi ungaphumanga ngomnyango eglisi uphephile la ekhaya cha namhlanje kusafana nalokho isitha sesishintshile ubuso nikelani emzimbeni
Sisi bekhuza vele uzuzu. Nekuzuzu. Uyocabanga ukuthi bambelena ubungeke vele ubungeke emshini bethu ubungeke uzofike emshini bethu. Kodwa ingozi siyayazi. Kuyokusiza ngani ususizwe lonke. Ulahlelwe umphefumulo wakho. Indaba yokusiza ngani? Ukusuza lonke izwe ulahlelwe umphefumulo wakho. Ibuye indodana yakhe ungekho ready uyabukela. Hlalani nilindile ngoba usuku nehora anilwazi. Uyabona laba ababhizi benza ububi njengamanje, angisho abangekho la. Abenza ububi uyazi ukuthi malishona mhlawumbe ngakugijimile wenza endlini yokhoza noma yiphi wangena wazohlala phansi wakhoza. Ayasazi sonke. Sonke asazi. Siyacenga nisacenela nikelane emzimbeni. Ayamukeleke kuNkulunkulu. Indumiso yethu ayamukeleke kuNkulunkulu. Intshumayelo yethu akungabe ukuthi sifuna kwenzela lisizwe. Iyamukelela kuNkulunkulu intshumayelo. Masiqeda ukukhuluma la, le nkulumo lesikhuluma uma ithathi lekwesikhalini phambi kwamehlo omkhosi. Ajabule namazulu phana. Ajabule namazulu ngale nkulumo masiphethe ukukhuluma nazamuka la. Siyacela. Matthew 11:28. Uthi Jesu wozani mina nokutsiba. Wozani mina nonke. Azokunika ukuphumula. Azokunika ukuphumula phansi. Nawe uyaphumula. Nawe uyaphumula bangeke. Nobantu banakuphumula. Kwesikhathi siyafuna ukwenza lokho. Kodwa izwe liyasilawula. Izwe liyasilimaza. Izwe lisiphendulile engathandeki kakhulu. Singabantwana benkosi, singasenkosini. Siyakhumbula isikhuluma indaba yobukhosi la. Singabantwana basenkosini esalahleka ngendaba eyenzeka in the Garden of Eden. Kodwa ngegazi lendodana sabuyiselwa. Usiba abantwana bani na basenkosini. Uyiphatha nje umntwana wasenkosini. Uyiphatha nje umntwana wasenkosini bathi. Singabantwana basenkosini thina. Singabantwana basenkosini. Lithi iBhayibheli nesono sendoda yinye sawa kwaba ngomusa wendoda yinye senjani na sabuyiselwa. Basi mina nawe siyiphatha nje abantwana basenkosini. Umama wasenkosini, ubaba wasenkosini, umntwana wasenkosini, nomzukulu wasenkosini. Sizozozana namhlanje ngothando hayi ngokunye. Asibe kulesimo esithandekayo uNkulunkulu ayibantu. Asibe kulesimo esithandekayo uNkulunkulu ayi kubantu. Kaningi senza noma le ukuze sifike kubantu. Siyazama senza umlingo sifike kubantu. Uma kuthiwa nje kunembizo noma umshado wabekuthiwa i-dress code yakhona u-black and white, sizame siyoyithenga bese sibethu sigenayo. Sifuna kuyofitha kule mbizo. Ngiyakalekisa ngalokho sami ayikabi. Sifuna ukuthi bengcwenyana yale mbizo nathi. Kanjalo noNkulunkulu simenyiwe. Siya kwenza lokufanele ukuthi sifithe eplanini kaNkulunkulu. Bekalekisa ngo-black and white awusirongo. But siyakwenza ukuthi sibe kule plan. Sibona abantu ngathi besimenyiwe emcimbini. Siyakwenza noma simenyiwe uNkulunkulu na ukuthi sifithe eplanini kaNkulunkulu. uNkulunkulu abe nalo nkosisi ukho konke. Abe nalo nkosisi ukho konke. Ukho konke nkosisi. Sithanda zona.
asibusele